Ayo, ini kedai Bagogo kah? Memang betul bang. Ini memang kedai saya bang. Ayo, saya nak beli lah. Ini kambing lah. Kambing bang. Saya memang ada kambing bang. Kalau abang beli kambing ni bang, memang harga paling murah sekali bang. Kambing bang. Kambing saya bang. Memang ada bang. Ayo, aku mutut nak belilah. Ini macam saya nak buat kenduri lah untuk hari Deepavali. Okey bang, abang nak beli tak bang? Memang harga paling murah sekali dia bang. Harga dia bang 85 juta, 50 sen je bang. Diskon dia bang. Diskon 90% bang. Ayo, apa ni harga? Sampai 85 juta, 50 sen. Ayo, cikgu darah tol lah. Ayo. Ayo, ini harga cakap darah betul. Saya tak nak beli lah. Ini kedai banyak mahal. Aduh bang, saya ni bang, peniaga yang bagus bang. Abang ni memang tak pernah percaya dengan saya bang. Ayo, memanglah saya nak beli. Tapi harga, mana saya nak beli? Ayo, ini harga cakap darah lah. Saya tak nak beli lah. Tak apalah bang. Abang tak nak beli. Abang pergi beli tempat lain lah bang. Memang saya tak nak beli. Ini harga memang cakap darah saja.